ingozi ebantwini abantu bajikela ngayo abantu basebenza ngayo khuluma nazo shito zonke udala zachita ngizama ngikhamba khona ePlaystaff madoda phone kuma khona ya ihamba nayo asonela lapha undidonsa khona pha ePlaystaff ingoma esuka nayo khona le phela wabovana asonele ntomba kuthi masibambe khona asonele kunento engifuna ukuyibeka mani yazi ingqaki lento indaba yempukane abantu abayiboni ufane kathi abaziboni ezo zinto baziyasetshenziswa kuyasetshenzwa ngayo kufuneka ngomadoda umuntu ahlabe ekhangela unani khangela uthini ukhathazo lemva uthini jasmane kunemva andiva isizwa manje uthini umthatha ahlangana ngaliya ukhona ubhuti omdala ke inkosi nomdala khona le emsini uthatha uthonga ukhona khona apha esitudio kubuka lapho mvukacaba donsa khona le mjezi baba ngasigcakisa amabululu ubhayena-ke amaqhotheni mandibulele asonele ntomba kuthi bathi lilimpondo bathi ulibovana ababazi bathi nasobabili unguwangakuthi wena ningangani ndiwangaboni bayeke isinginqe yekeni isinginqe sino asonele sidlala ingoma asonele sidlala ingoma alala mathintana hayi sidlala ingoma bhuti sidlala ingoma ayikho enye into siyaqenqeleka ngoku thole isengenge ngiyaqalela yeah